Bili bana babale misau benye nabushwa Liziki Gabriel mwana wenu wa Umwenga na shwana malangulo metu ma ikumba na shibili lulilwa tenda mingu mamina ma ileka. Mingu mamina ma ileka. Yani ni kusema tunakuya na ile somo ya 12 ambayo inasema maana na jina za Kirega. Na tutaachia kwanza hapa ile somo, tunafanya vitu vingine. Alafu jina ziko mingi sana, lakini ukikuwa na jina yako yenye iko mwa ile somo 12, basi utanifuata inbox na kuniuliza maana ndaijibia bila shida au mkommentaire. Voilà. Bitondo. Bitondo. Hii jina ni kifupi lakini nasemeka bitondo bitingwamo. Ni kusema maneno, baada ya kuambia maneno mingi. Lakini mwene maneno ya mingi unachagula amo moya ya maana. Yes, bitondo maki maneno